ati onde miario ya kubutwa na kinya kuinikwa nkathi ithiritwe ikiaririrwa muno makarika jara jethiritwe za gikarika ndene ya kaunti ya Meru nandi umwe wa abitha ndene ya kaunti izi niwe Isaia KIYUKI nethiritwe agichumiriria na kuaririria untu bubu. Uju ni umwe wa baria bethiritwe bakirikana kwithirwa bakina mwankathi indiwe akiaria nethiritwe agitaririria au ari nio ethiritwe ari na uria ukethirwa uri na thina na untu bubu ni abatere kwithirwa akijukia itagaria aria kwithirwa agita ndeni ya koti. Nicholas Chabari katwambiririe cio kadi moto anda a opportunity yokura ku arandi thainio my substantive operation anda andikirwe ndakwenda wika record straight ndiko membetirito na TV nei asiase na sore bagotwaretia abo bamburite manto mengira tukaria so hi mambo nkwenda resti wali siasa ithiete na mbere na kwithirwa ikiringwa muno cia kuga kuri na antu banyambene babutitwe ngui na bangi kwenda mwa nkathi na kinya bangi kuringwa a transfer indi umwe wa baraba ithiritwe bakiwetekana kirendeto inu ni Isaia KIYUKI uraithiritwe ari admin lakini anenkerwa kinya kanya gakugwatira MYS tabitha munene no indi mwanka athaino wena bumiritie na kuga baraba kuga ati inandi mutito kana endamiritwe nkathi no rongo nontu wena choketwe kanyani karatwire andikiritwe na iko andiki na naganiritwe iko ntethirwa ndi appointed senior position kanda directly capacity ya acting ndambire ku act 2016 sub county administrator wegembe north nda act sub county administrator wegembe central capacity yunde kuthiria ku act kiretwe kweja ngavana kiretwe kweja na twike na redesignated ndethwa principal administrator ndeta nyambene sibitari ndeta timau ndeta mutuate those are transfers ngavana kawere kweja ndi nyambene na mpere acting capacity ya chief executive officer Meru Youth Service ato arigire program nyingi na twekurekia kawera ngavana kawera na Thirikarî county ndachokerwe the actual position ya substantive ndaandikiri wenda andikindire ndandiki 2014 ndi ward administrator agitara baraba mbakwithirwa baringithikite inonto bobo na ukaya kwithirwa mitaratara imiaga itathingatirwa muntu o abatiri kwithirwa kithingatira mitaratara ya kiwatho ni kenda aona kioto giake bantu akuringa siasa na ndeto ino ukenda ana ngwesie ciana betu ba Meru ciikirwa siasa muntu ari obisine nyana wasiwasi akithona cia membi ura mitembe ndambo ndo target next time. It is not true. Karitingwe civil service and depoliticized. Labor court siekuo. Nkiakwithwa ndi aggrieved kana nkiwezo ndi mwandikwa wa thirikari impinyilikite ndi na right ya weta kotini na nyoro kuibwa yonto baba kwa babuti aina right weta kotini ata kuithetera na koti ikamwa. Lakini tuwekera siasa ene to prosecute manto ya in the political arena toka mixi uma no rongo wamwe nogu na kuwa kinya kuringa kwa transfer kana kuthamwa kuma bisi kuthibu bisi bonge ni onto obwega kiri muruti ingugi nonto na thia nambe na kuata omenyo na utia buingi bwegi oruti ngugi bwangugira kuruta erira nditete ngwe nintethete muno kungina lot of experience nibo nkwira atingwe ati ukenda kuingila obisi nemwe otweka awu akiure nio wotreneri nio akiuria ditangu wengine ange na obisinge na inge kendronge ni that experience the wealth of your experience ne county muno ko sharpen skills yaku na kumenya ora umba ko enrich uritingwe na output yeku kithirikari na mwandiki yetu ora uri county government of Meru Meru baka benefit zaidi ni ontoba experience ira Kumegebe North Betan Class Chabari.